Ubuyele enkantolo Mugiya Mabunda losola ngekubulala umfati wakhe eTebogo eminyakeni lemibili leyengcile. Ngalesikhathi kuthathwa lelicala, umbuso uthe utsheliwe ukuthi umsola bekahlose kubulala. Indvodzana yaTebogo itshele enkantolo ukuthi ive babe wakhe langamtali lokumugiya afaka inhlavu kwesibhamu sakhe ngaphambi kokuthi aye ngaphandle odubula Tebogo. Ummeli waTebogo utshele enkantolo ukuthi ngalesikhathi akhuluma naTebogo ecingweni uve umsindvo wekudubula. Kepha ummeli womsola ukubhikisile lokhu wathi umufi bekakhuluma nemuntu lomdvuna lokungumsolwa. Inkantolo ithile ukubulala bekuhleliwe. Ummeli womsola uthi umbuso uhlulekile ukutfesa nekushushisa lomsola ngendlela lefanele futhi nebufakazi abuveti ukuthi lokubulala bekuhleliwe kepha kwendeka kungakalinzelwa. Uthi Mabunda uphindze watidubula njengoba bekangacabangi kahle. Mabunda utshele enkantolo ukuthi akalivumi lelicala kepha ngalesikhathi kuchubeka kuthethwa lelicala ugcina avuma ukuthi nguye lowabulala Tebogo. Umbuso uthi uvumele lelicala njengoba afuna ukutfola sigwebo lesingcono. Sigwebo sitawukhisha ngamhla 6 kumabasa.